Lightly kita kemaronong kekenuhun yelaka wrestling jong gejela hakasngi ke pesau jong ke lempung yelaka jong ke second North East Olympic Games R1000 RPR kabalong hamaran CN Basketball Ground Pulau Shillong. UI Pawa ula job ya kata kemaronong hakasan 10 kilo kasailang yamurong kala job ya kata kemaronong hakasan 10 kilo bat ke Merisha Shobong kala job ya kata kemaronong hakasan 10 kilo. Potierro, Aniel Dogin. Kita tengah. Go, nice. Go. Let's do it. Come on. Alua, control. Alua, Nelson. From Nagaland for your bronze. Merisha from Meghalaya for the bronze medal. Lalza Hauli for your silver medal from Mizoram. And N. Bishwaria from Manipur. We have N. Bishwaria from Manipur for gold. Langsun Puya from Mizoram. We have Etwa Midau Kawa from Meghalaya. And we have Irfan Lam Khan from Manipur taking the silver. And we have, last but not the least, Bongtan Lam Phum from Nagaland taking the gold. It's not about long many job learning rem. Có way bằng gì long cái experience cái knowledge bằng gì kalau kalau ni long kata có way pada kamte it's not about the job yang dia susi long itu the next time pat langsung tu hang long sing bakala error ke future long kata có way bayar ini experience kata có way long kat bang ni dang ni compete long dalam pun games begini le match begini le kata experience kerana long compare dengan le kai long dini le kai mo dini practice dini personal practice ini mo practice apa jaka dini practice yang tolong kesuk ha long ni nak mo practice tang prepare ha disu kalau biang ha biang ni mo ko kita mau once the last step nak kan don't give you kalau pressure tapi itu light and then give you kalau pressure itu dia bakal so dan ki haduk kalau ke experience kalau shibun kan bilan long haduk kini kuang
bit mahal long kibala represent India long sama Olympics kaju iki experience first so kita kadang di dalam compete di matches kong target siu kampiang mili kai jaka mili kai practice kampiang lut borok hoi teknik semua tambah sometimes don't keep on long freeze in the ini bagi step ka long competition ni long kalau kamai jogi kamdan so ni di bantu overcome tambah kita benda kata ni di bantu sang teh long ni juga mili kai kat dan ini competition bantu gain experience so kiwai bagi terus ini compete mau ini kita state cuma kita kiwai kila nak train more than 5 years jadi concentrate tentang wrestling ni pan ni long kita mau skill mah long team play long ni đang practice long sau này te long ni đang compete but benar-benar at least experience ni nak syukur teh long ni suit